ngasi ayu phongkiba toan Manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathoksing digi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maiketi gi mayamda thamjigi ahanbada forest staff singleba court pasingna Phuraga Talakle reserve forest amadi protected forest area digi singleba court nu puthokpa yade amadi patalen oiraba fawbada singleba court nu puthokpa yade ha pathingba leina lilong usoi pokpigi manungsanba area da singleba court le habigi paw phangmudagi thingwasang luba thawal forest range ki staff sing tongba gari ngarang thugairakpa loina forest staff sing ju Phuraga Talakre hari pausi sina phangwa pawna lilong usoi pokpi area da logi wangmada singleba kolam liba gari sing adu angam athau Phamnaiba singa yamna naknaba worker amagini hari maram aduna logi wangmada thabak toramliba amadi forest staff singna tonglakpa gari thugairakliba sing adusu angam athau Phamnaiba singi worker sing ngaktani hari pausina makhatana hai khutkan panganba singna mafam adura logi wangmada singleba kole habigi akaknaba paw mafangmadigi ngarang nungthil deputy range officer amadi asramna lusingba thawal forest range ki staff sing mafam adura yaukiba leba kolamba sing aduga ngahak ningai sangdanaki tungna mafam adura leiramliba logi wangmada leba kolamliba miyoi sing aduna forest gari du thugaibada natan staff sing khut thaba hawrakhibaga loinana staff sing adu khutakta mafam adu thadoktuna tholakhi thawdo aduna maram oiraga forest staff sing adu lusinglakiba deputy range MD asramsu asu opanangki haina pausna meksina phungdorakli atop paw manamo tampaki constituency manga singda hapsingani haina Kuki People's Alliance na wasakre singamari tampaki lamda sammanaba miyamgi mihut lehnana ba tampaki constituency manga lauthokuna singi constituency kunga manga re henganaba thabok pekhatkani haina handakta nauna mikal asida thengnana ba tholakliba Kuki People's Alliance KPA gi manifesto da wasakre Chusampur gi Renkai Road leiba Little Wood tanga sipang tokiba manifesto form bagi tharamadu Kuki People's Alliance ki president Tongmang Hawkif vice president Dr. Sinkholal Thangsing lakadoriba taraganita shuba mikhala sida mireb oigadoriba cycle assembly constituency dagi kimnia Hawkif amadi Singhat assembly constituency gi linung thang zauna saryaki tharamadu party asigi president Tongma Hawkif nai party si nauna Kuki singi saktam kanana ba amade ahen bige fa tharang kya paikhanaba pandamda safong lakhibani Kuki singi puari sing asidi lan lakpi yauri masibu kanhauna ba chapchaba political platform amani party sina ahan ba mikhal thengna ba sida ishor gi thawjal gi sauna mai pakani party sigi manifesto da tuan ba maruwe bi issue taraga mathoida tawgani haina wasakli wasak singa dudi delimitation tawduna singidamuk Manipur Legislative Assembly gi phangpham tholiba sit kunga manga phangna bo nagani Article 371C amadi Hills Areas Committee gi matangna palladuna Article 371C asi Indian Constitution da yawjarakpa amani masibu State Assembly na semdok semjin tawnaba honaba yaroi lamdam sigi singmi singi lamgi matangda yawna masagi saktam kanjanaba masakya masidi yawribani Autonomous District Council Act 1972 amadi Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee Order 1972 bu mapung fana thabak oina onthoktuna miyamgi yefatharang hengat Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1961 MMN gi matangnasu palladuna hai Manipur lengana makhoigi apambagi kharagi semdoknaba legal basis yawduna kiyarakhana honaduna lakli masigi matang party sina maru oina loduna thabak togani loinana tampaki constituency ga naknaba mafam singda leiriba singi miyoi singa sisu singi constituency da yahona na bokona gani awang nong pok lamdam singda India gi lanmi singna maram zadana miyoi kya hatliba sigi matang nasu lumna loduna Armed Forces Special Power Act 1958 su lagtho hona na thabak pa hetkani India lenga ka suspension of operations athariba singbusu amadi India lenga ka tripartite stock tauriba singi maraktasu atuba matamda yanaba purakhanana bo honagani party sina forest department ga punna khusamnaduna singsang pareng kyara thariba ganja amadi popi thana bamadi zum cultivation tauriba si to hanana bo honagani loinana hana sigumwa tharamba singda atopa mahimarong oina piduna thangani matam sang laireklaba singi lokaya sumatik saba Sek dam saduna akhoibigi miyamda apaba thaknabi ising phangana ba thawsil puthok tun thabak oina pangthokani haina supalakhi
अतोप पाव मनमो ब्रिंदा यावना JDU की मेरे मंगा क्रिमिनल केस मयुकनरी तरागनिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा मेरे ओइगदोरिबा जनता दल यूनाइटेड की मेरे मंगा की मथक्ता क्रिमिनल केस मयुकनरी हाइना पार्टी असिना फोंगबा फॉर्मेट C7 यावरी क्रिमिनल केस मयुकनरीबा मिरेपसिंग अदुदि थांमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कुमक्सम जोकिसन तमेंगलों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी सामुएल जेंदाई कोंथौजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी नोंगमाइथेम हिरोजित ये स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की थाउनाउजम ब्रिंदा थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की संलापम प्रिसियोजिनी जनता दल यूनाइटेड की थांमैबन एसिद मिरेप ओइगदोरिबा खुमक्सम जोइकिसन हौजे हौजी लोन यादब मोंग थबक क्या पांगथोकलोबगिदमा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट अमदि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल ईस्ट कोर्ट की मखादा तोंगान केस निपान मयोकनरी मासी थांमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अहमलक हन्ना मिहुत ओइना थागलकपदनदना मंगोंदा सिरक्लिबा मरालसिंग असि अरानबने हाइना थाजै मरम अदुना महा असि कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की चौका थौरांग क्या तौब ngमगनि खंदुना मिरेप ओइनाबा पुथोकपनि थादोकपनि ये स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द पार्टी असि की मिरेप ओइगदोरिबि थानाउजुम ब्रिंदा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट कोर्ट FIR नंबर 91 क्लोज 07/2020 LPS FIR number 142 क्लोज 07/2020 IPS की मखादा केस मयंगनरी मासी मणिपुर पुलिस ऑफिसर ओइरिंगे मतमदा स्टेट गैलेंटरी अवार्ड 2018 यावना तोंगान अवार्ड क्या फंकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिदा लेरिबा पार्टी की वर्कर्स सिंगसु सौगतपना मरम ओइरगा माकपु मिरेप ओइना थादोकपनि तामेंगलों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मिरेप ओइगदोरिबा सामुएल जेंदाई की मथक्ता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फास्ट ट्रैक FTC मणिपुर वेस्ट कोर्ट की मखादा attempt to murder यावना लोन यादब थबक सिंग तौबगिदम स्पेशल ट्रायल नंबर 1 of 2021 dated 22/03/2021 की मखादा क्रिमिनल केस मयोकनरिबनि मासी तमेंगलों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मरिरक हाना MLA करखरे सही तरह हेन लाप माकी पॉलिटिक्स की लमद केस अमखक्तदगी हेन लाक्तरी माफम असिगी मियामगिदमक मांगना थबक क्या अमा पांगथोखरे मरम अदुना लाखदोरिबा मिखल असिदा माकपु मिरेप ओइनबा थादोकपनि हाइनसु पावसिन मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पाव मनमो MU की माइरोई सिंह थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग अथॉरिटी न मियेंग संगबिदबगी वकलाक्ले मणिपुर की अवांग मई तंफम संग ओइरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की माइरोई सिंह थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग यूनिवर्सिटी असिगी अथॉरिटी ना हन्ना येंगसिनबिद्रे हाइदि यूनिवर्सिटी की हॉस्टल लेबा माइरोई खरना पाउसी सिदा वकालकपगी मतुंगिना यूनिवर्सिटी असिगी रिसर्च स्कॉलर्स सिंगी पिफम थोकपा सेनफम सिंग सही अनि हेना अथॉरिटी न पिथोकपिदना लेरि मसिना मरम ओइरगा रिसर्च स्कॉलर्स सिंग साउन खुदोंचादब मेउनरी हिरम असिगी मतांगना रिसर्च स्कॉलर्स सिंग ना अथॉरिटी द हंजिन हाइजरबसु तुमिना लेसिली असिगुंबा माइरोई सिंग थेंगनरिबा खुदोंचादब सिंग असि अतुबा मतमना मरि लेनबा अथॉरिटी न मियेंग संगहनिंगी हाइना अपील तोरखली पाउसिन हाई मणिपुर यूनिवर्सिटी असी इंडिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग द सामगी मनुंग द सनब ngमद्रिबा यूनिवर्सिटी अमा ओइरी रिसर्च स्कॉलर की आर्टिकल सु रैंकिंग की पैरामीटर होटपदा मरुओइबा मसा अम ओइरिबनि मरम अदुना सेल थुंगी अवाबा मयोकनरिबा रिसर्च स्कॉलर सिंगददी सर्वे चटपा ngमदबा प्रैक्टिकल तौब ngमदबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल सेमिनार यावबा फंगदबा क्या यावरी हैनसु पाउसिन पलकली अतोप पावमना पब्लिक मीटिंग पांथोप यारगनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न कोन मफम सिंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दगी मंगजोनुन अयाब लौरगा मिखलग मरी लेनब पब्लिक मीटिंग सिंग पांथोप यारगनी हैना इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO TS किरण कुमार फोंदोखरे लंफेल लेबा DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स की कोर्ट रूम न पांथोखिबा पावगी मिफम मदा TS किरण कुमार मखातन हाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न COVID-19 लेसेट असिन लेबा असिदा सोलिबा असिगी येंगलगा मतम सांग मिखलगा मरी लेनेबा पब्लिक मीटिंग पांथोकपा रोड शो न सिंगबसिंग अथिंग थमदुनो लाखिबदो मिखलगी मतम नक्सलकपा मदि लेबा असिगी ओइने येंगबदा लेसेट की फिवम खर मखै लक्सिनबा ngमलकबदगी डिस्ट्रिक्ट असिदा मिखलगा मरी लेनेबा पब्लिक मीटिंग पांथोकपा यारगनी अदुमैनमा मीटिंग पांथोकदोरिबा कैंडिडेट नत्रगना पार्टी अदुना मंगजोनुना सुविधा एप्लीकेशन की खुथांगदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अमदि मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदगी अयाब लौगदबनी अदोमेनमा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी न थोकिबा कंगोन हाइबदी मिफम अमदा सरुग यागदबा मिपुम खुदिमा फेस मास्क सिजनबा सोशल डिस्टेंसिंग खनबा अमदि इंडोर हॉल पांथोकदबा मफम सिंगदा हॉल अदुगी कैपेसिटी साद यांखै नत्रगना मी 100 हेन तिनबा
ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 930 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 13ꯇꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 253ꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ 2,700 ꯔꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ 3 ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦल ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯒꯥꯔꯤ 900 ꯔꯣꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯤꯕꯀꯥꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯦꯝꯄꯅꯤ 62 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 60090304422 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 3085245021 ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 3ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 12ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤ 12ꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ, ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ, ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜ, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ, ꯅꯣꯅꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ 30 ꯂꯤꯂꯣꯡ, 31 ꯊꯧꯕꯥꯜ, 32 ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ, 33 ꯍꯩꯔꯣꯛ, 34 ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥ, 35 ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ, 36 ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ, 37 ꯀꯛꯆꯤꯡ, 38 ꯍꯤꯌꯥꯡꯉꯝ, 39 ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ, 40 ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ, 41 ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ, ST, 42 ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯥꯜ, 43 ꯐꯨꯡꯌꯔ, 44 ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ, 45 ꯁꯤꯡꯉꯥꯏ, 47 ꯀꯥꯔꯣꯡ, 48 ꯃꯥꯎ, 49 ꯇꯥꯗꯨꯕꯤ, 52 ꯇꯥꯃꯩ, 53 ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ 54 ꯅꯨꯡꯕꯥ ꯑꯦꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗꯅꯤ꯫ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ हाईवे इंग्लिश स्कूल प्लेग्राउंड, जिरीबम मॉडल स्कूल प्लेग्राउंड, जैरोल पोवी प्राइमरी स्कूल प्लेग्राउंड, लालपनी हाई स्कूल प्लेग्राउंड, अहमदाबाद हाई स्कूल प्लेग्राउंड, जिरी कॉलेज प्लेग्राउंड, नेताजी हाई स्कूल प्लेग्राउंड, बोरोबेत्रा हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड, मुरारगांव एलपी स्कूल प्लेग्राउंड, लतिंगखुल एलपी स्कूल प्लेग्राउंड, जिरीबम हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड, गेरीघाट जूनियर हाई स्कूल प्लेग्राउंड अमदी दिबोंग इसेल क्लब प्लेग्राउंड है पलकली। लोइनना मियाम तिनम याब हॉल सिंग अदुना जिरीबम म्युनिसिपल काउंसिल हॉल, बुलरथोल कम्युनिटी हॉल, हिलगार्ड कम्युनिटी हॉल, कमरंगल कम्युनिटी हॉल, आईबी लेकाई बाबूपरा कम्युनिटी हॉल, वार्ड नंबर 5 बाबूपरा कम्युनिटी हॉल, कलीनगर कम्युनिटी हॉल, जिरीबम हायर सेकेंडरी हॉल, सिंगदोंग लेकाई कम्युनिटी हॉल, उसाथ हॉल कम्युनिटी हॉल, संपनगर कम्युनिटी हॉल, मोंगबुंग कम्युनिटी हॉल, सोनापुर कम्युनिटी हॉल अमदी लालपनी कम्युनिटी हॉल ने हैन पलकली। मखासा थरक पोइना तो मरुइबा पाव मैमना तेंतकना थमजरमगे कोविड विक्टिम की इमुंग सिंगना नुमित 12 की मनुंगना कंपेंसेशन पीनेबा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट सिंगना खांगनख्रे। कोविड-19 की विक्टिम सिंगी इमुंग की मियोय सिंगना कंपेंसेशन की सेंफम फंगाननबा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSA की मेंबर सेक्रेटरी का कोऑर्डिनेट तौननबा डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर हामनबा सुप्रीम कोर्ट ngasi स्टेट गवर्नमेंट सिंग अमसुम यूनियन टेरिटोरी पुनमक्ता खंगनख्रे हानसु पलकली। जस्टिस MR सा अमसुम जस्टिस BB नगरतना साबा बेंच अमन स्टेट गवर्नमेंट सिंग अदुदा मरी लेनबा SLSA अदुदा ममिंग एड्रेस अमसुम डेथ सर्टिफिकेट कुंबा मपुंग फाबा मरोल सिंग लोइनना
orphansing matang marik sumba wadol su ngasi iraidagi sayol amagi manungda pinaba directive pikre karigumba adu soirabadi yamna haksina lawgani haina su bench aduna su haikiana pawsna phungdorakli amaromdana US na red sathabada IS chip imung manung suicide bomb pokhayan sijakre Turkey ngamkhayda leiba Syria gi town amada residential building amagi ahum suba mathon da leiri haina khanglaba Islamic State ki lusing madu hingna phana beke asada US forcing na helicopter raid adu hanna thorang torakrabagi matung ngarang sagol sunumita helicopter kayamarumna yumadu question duna landakhre adu US special forcing aduna makbu phaba ngamkhidre mamangda IS chip Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurasina mak masagi imung manungga loinana mak masamak bom kayan sijakre US ki defense secretary Lloyd Austin amsung makok thongba American military officer weriba joint chiefs of staff ki chairman generals Mark Milley ga loinana Oval Office mi phamamada US president Joe Biden mission adugidama laiba poponumita aroiboina ayapa pikhi helicopter singaduna loudspeaker sing the Mapamadu lady Musim Mapamadu Tadokuna Satkina Bamasum Mako de Kariguma Kudong Tiba Mata Toklo Hana Kangaladuna Lauki Handak Takaragi Seriagi edible area the US special forcing na Asoba jihadis target singi matak operation Kiamur Pantokre Madugi Makasa Tarapada Ngarang Atame Town da IS chip adugi matak special forces ki operation adu sadakibani operation adu yam darabda miyoi taragom doi siki madugi manungda misam sing yawi haina Syrian Observatory for Human Rights na ngarang phongdoki haina supalakli atopa paw manamo BJP na lusing ba sai mga gilengak fail oiraba lenga ama oire okram ibobi Congress ki election manifesto 2022 phongkre Congress ki wasa apaspal latuk na bataksin gani Manipur gi apun masaktam ngakani Manipur regiment linkhatkani pandemic na maram oiduna sahi helaga thabak phangdaba singi thabak sanggi sahi ahum komthokani Manipur first election commission linkhatkani mara leitana faruraba media gi mioyisna conversation pigani sahi khudingi naharul singi dama anaw thabak lising mga create tawgani Manipur Trade Center linkhatkani amasum flood amasum irrigation gi state master plan semgani Manipur cultural diversity policy semgani haibasini thasigi kungatere amasum mathang thagi ahumda tang ani thona pangthok kodoriba taragani thoi suba Manipur State Assembly election na hauju phawbi goina singamasum tamda candidate yankhai ga mari thadoktuna lamba tawnagadoriba Manipur Pradesh Congress Committee gi election manifesto 2022 policy statement ngasi miyamna phongdokhibaga loinana Manipur da laikhiba BJP na lusingma sahi manga gi lengak fail oiraba lenga ama oiri haina hanagi minister Okram Ibobina phongdokre Wapamasing sinungtil AICC gi Parliamentary Committee gi Chairman oibidana Senior Election Observers oiriba Jairam Ramesh AICC gi Manipur gi in-charge Bhakta Sarandas yauna pangthokiba party gi manifesto release tawbagi tharamda Congress Legislature Party gi leader Okram Ibobina phongdokhibani mana makhatana phongdokhibida BJP na lusing lagli sahi manga mapung faraklaba lenga asi fail oiraba lenga ama oibidana lenga asi gi mangda tariba miyam gi issue singda khut thaba ngamdre Miyamda tawgani haina wasakhiba sing thabakto onthokpa ngamdre haibasini tentang to pa mana Imphal West District Paramilitary Forces ki company humphugani thoi sijanagani pangto kadoriba taragani thoi suba Manipur State Assembly election gi mikhal Imphal West District khaktada Central Paramilitary Forces sing gi apunba company humphugani thoi gi personnel sing sijanagani haina district asigi police ki superintendent Khetrimayum Sibkantana pawmi sing phongdokre wapamasi ngasi Imphal West ki district election officer deputy commissioner gi courtroom na pangthokiba mikhal sigidama state police amasum central paramilitary forcing gi security coordination ga mari lainana pangthokpa pawgi mifam amada district asigi SP na phongdokhibani amasum polling station chawga humpu gi manungda taraga taru critical oiba polling station haiduna su khangdokle haina su pawsina su makhatana su phongdorakpa leidi Lushila point na to pa khurana sasinaba COVID-19 report piramba ama fare Manipur sakdaba passenger singa sasinaba COVID-19 gi negative test report piramba gi damak Nagaland police na Dimapur gi Blue Hills bus station area dagi miye ama fare farba miye dugi mamingna Muhammad Samsung sai kuntraga mapani Dimapur DCP crime amadi PRO na thadorakpa sirolamada Manipur satpa passenger singda sasinaba test report January 2022 da pikre haibigi paw fangbadagi
थीजिंदुना लाखिबने दिमापुरदगी इम्फाल चथोक चसिनगी ट्राइबल एजेंसी अमा ओइरिबा इमा ट्राइबल्स दा थबक तौरिबा सैमसंगना सेल लौरगा रिपोर्ट साबगी थबक असि पांगथोई हाइबा खंगलखिबने माना तोंगान तोंगान मिय अनिदगी रुपा सोंगा सोंगा लौदुना ससिनबा कोविड-19 रिपोर्ट साखरबा मतुंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मखादा माकपु फादुना केस मा रजिस्टर तौखि मखाताना सैमसंगना हाइदोरकपगी मतुंगने पैसेंजर सिंगदगी आधार कार्ड अमदी सेल सिंगबा लौबा लेख्रे हंदकी ससिनबा टेस्ट रिपोर्ट असि लौनबा दिमापुरगा लोनना लैरिबा आसामगी कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की लहोरी जंदा सतुना पैसेंजर सिंग मसा याउदना ससिनबा टेस्ट रिपोर्ट लौबगी थबा असि सथबने पुलिस न मखाताना थिजिनबगा लोइनना सेनबसिंग खांगदोंना होटनारि हाइन सुपलकली अमरमदना मियुएमा मसानुपागी मुखुत सिरे यू थलगा खतना सैनबगा मरी लेनना थोकिबा थौदो अमर गुवाहाटीगी सोनापुर मियुएमा मसानुपाना फुबदा लेकनबा ngamdana sagol se numit ki numidang da laikidre report ki matung ina laikidraba samadu barua magi hek apok masanupa nabajit barua na saina kalaga hatpane hari thaudo sig mari leinana nabajit ki manau nupa na permission da phongdoro khibada thaudo si mapa amadi mayamba ni mag yunga bodi thokibani sagol sinimiki numidang nabajit yunga ga yumda thengna halaki matamdu da yunga ga lairiba mapa na saibadagi makhoi ani ki marakta khatna saina bathoki haina makna makhataki makata na makhoi ani na wakana ngang narakpadagi mapa na thangjoma laukthok tuna nabajita थोमलबा मतुंग नबजिना मसांग थोक्तनबा थांग अदु मुल्लबा मतुंग मपाबु लैमाइद इंथुरगा सै अमन मपाबु फुबा हरखिबगा लोइनना माकोकी सरुक्ता यामना सोखि इमुंगी मियोइसिंग मपाबु कन्ननबु हॉस्पिटल पुखटपगी लंबीदा असोकपन मरम ओइरगा लैखिदबनी हाइन सुपाउक्सिन सुपालकली लोशिलकोइना तोप मरुएबा पाउखरना बोट क मरी लैनना सिंगजमैद नुंगमै पाइदनु किहलंबा IMC की एक्स मेंबर पुलिस न फारे थासी की तांग अनिगी नुमिदांग पुंग तरेट का मिनिट यांखैरोम ताबद सिंगजमै केंद्र NPP द मिरेप ओइरिबो ओइनाम रोमेन की इलेक्शन ग मरी लैनना खननैनबा मिफम पांगथोकनिङै द नुमै पाइदुना वर्कर बुकेन खंगलंबा सिंगजमै वैखोम लेकाइदगी IMC गिना एक्स मेंबर आहिबम पंथोय सैनिफुगतरु अपोप लेखिद्रबा जोगेबु सिंगजमै पुलिस स्टेशन फारबा मतुंग सीजेम इम्फाल वेस्ट न थासी की तरेट फावबद एक्विस असि पुलिस कस्टडी द थमनबा खंखरे सिंगजमै ओइनाम थिंगलगी NPP की वर्कर अमन सिंगजमै पुलिस स्टेशन कंप्लेन अमा लंखलखि कंप्लेन अदुना हाइरिबदी कोविड-19 की SOP ngakna NPP की वर्कर सिंगी ओइबा सिंगजमै ओइनाम थिंगलगी युममदा खननैनबा मिफम पांगथोखि मतमदुदा IMC की एक्स मेयर L लोकेशन लुसिंगबा मियोय खरा मफम अदुदा लाखि मतमदुदा पंथोइना खुतक्ता नुमै पाइदुना मिफमदुदा यावरिबा मियोयसिना कियन खंगनबदनतना कंप्लेनेट अदुबुसु पंथोइना हाटकनि हाइदुना हंजिन हंजिना किहलंबनि हाइरि पुलिस ने एक्विस असि फारबा मतुंग मखाता बुवांग पंगसा तखरे लोइना माका लोइना लाखिबा मियोयसिंग फावबा पुलिस न वांग पंगसा तखि पुलिस की रिमांड अदु सीजेम इम्फाल वेस्ट न तारबा मतुंग पंथोइ थासी की तरेट फावबा नुमित मरिनी पुलिस कस्टडी थमनबा खंखरे निंगसिंगबा याबदि नुमै पाइदुना केन खंगलमले हारिबा थौदो असिग मरि लैनना सिंगजमैद लाक्लिबा मिखल असिगी पॉलिटिकल पार्टी अनिगी वर्कर सिंग मरक्ता चाउन उखटनबगी थौदो थोखरे थौदो अदुदा मियोय के आसो अपन नंखिबसु लैखरे हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली लोइसिलपोइना तो पाउंगा थमजरमगे अचुमना यानिंगदबा फोंदोरक्ली ट्राइबल की पॉलिटिकल लीडर खरना हंदक यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनखिबा अदुदा इकायबा पीगिबगी थौवंग अदुबु कनखतुन मिनिस्टर एन बेरेन अमस मिनिस्टर बिसोरजना पीकिबु वाफम अदु यानिंगदे हाइना असुमगे मैकेदिगी फोंदोरक्ली असुमगे मैकेदिगी मखाताना हारिबना यूनियन होम मिनिस्टरना अनडेमोक्रेटिक ओइबा थौवंग सतखिबदु थमोय सोकनिङाइनि लोइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अदु खोंगोइनबनि हाइरदुना आइखोइगी मिहुतसिंग द आरानम थौवंग सिंग सतखिबा अदुगिदमा यूनियन होम मिनिस्टरना ट्राइबल मियाम द एपोलॉजी तौगदबनि हाइरि अमरमदा से मिनिस्टरना हंजिना स्टेट सिगी ट्राइबल सिंग इंटरेस्ट असि नामथाक तौरी हाइरि हनिसु पाउसना फोंदोर रेडियो हाउसगी निदु रुसिलगे पथौसगी सोखिब्लान किबि और सिमाम नंगाक पिगिन अनु अपडेट ngaminesin thank you